eBri provides a tailored platform to empower businesses to grow that transact cross-border. We incorporate FX risk management, payment solutions, lending, and cash management under one integrated platform. We tailor our product set specifically to the individual needs of the client. And I think that technology platform, with the addition of an account management team, that specifically know the client's requirements, sets us apart. Vi prøver hele tiden at finde områder i virksomheden, vi kan forbedre eller optimere. Derfor gik vi i markedet for at finde en FX-partner. En FX-partner, der havde international erfaring og erfaring med at være partner for andre klubber. Ikke fordi vi var utilfredse med det, vi havde, men i et performancemiljø går vi altid efter den eller de ekstra procenter, også i finansafdelingen. FC Copenhagen was the perfect partner choice for us as we launch into the Danish market. Not only is FC Copenhagen the largest team in Scandinavia, it has been truly successful on and off the pitch. At valget faldt på eBri som FX-partner var egentlig ikke svært. De har været professionelle gennem hele processen, meget transparente og løsningsorienterede. Ydermere har de en dansk konsulent tilknyttet, som kender det danske marked, og det har også gjort processen meget lettere. Det, der har taget længst tid, det er at afdække risikoen gennem hele vores flow. Er vores penge sikre? Der har de klientkonto. Hvad for nogle banker bruger de? Der er det Tier 1-banker. Har de to-faktor-godkendelse i deres system? Det har de også. Også i den del har de været åbne og løsningsorienterede. eBri's international presence. So we're a global business. We operate in 35 countries. We have boots on the ground. We have a local presence in our 35 countries. We feel that being close to our customer enables us to listen, to learn, and to develop our product range accordingly, and then to deploy. Med eBri som FX-partner forventer vi helt klart at opnå en sparring på området i kraft af deres mange års international erfaring for andre fodboldklubber, og på den måde kan vi optimere vores område inden for valuta. The key to the relationship to begin with was to add value to the treasury of FC Copenhagen, to integrate our services. Second to that was to understand what we could do to work together with the extensive list of partners and business network which are attached to the club. I think that the opportunity for us over the coming seasons to fully integrate into the community of FC Copenhagen, taking on the trust and support of the club to bring our brand, our products and our services to the wider region also is of tremendous importance to us. Jeg er sikker på, at partnerskabet med eBri vil blive styrket gennem tiden. Dels i forbindelse med, at vi lærer vores forretninger bedre at kende, og sammen kan vi vækste vores forretning.